whailo i atu I lau whaafonga angai le nei fo I tae au malo le soifua manuia. Usimela whaafonga o Tālala Radio Samoa. E mua atu I tālau le nei tae au. E silia ma le sefulu tasi miliona a se tamaua mai e leo mai kengi au kilani I totonu o le na o le sefulu ngā sina. O whaamaunga nei o lo ta uai e sefulu tasi tesi ono iwa miliona e le ngata o tupe pepa o penina ta avali ai whaapea fale. Ma o le vau Januari o le tausanga le neima o ke topa le ana whaamawinai. A whaatusa I le periota lava le nei o le tausanga ta aluai. O le uasilia ma le whaafā le tele o a seta wa maa ue le nei tausanga. Lea sana o le lua tesi valu lua miliona. O a seta nei e tau fia I lalo vaavai ngā leo ai ele I tu inatu I le matanga luenga o pisilisi mo le toe whaatau ese. Ma o tupe fo I e maua mai ai e wha o ngā lea inisi o polo kalame. O le telo a seta na avesea wha malosi mai e leo I taimi na o sofa I aiso yo kengi o lea na maua mai fale sano no fuai. Ua toe maua le avanoa e wha awa wai peo na tatala whai toto o le food banker David le tele. O le food bank le nei au kilani saute le Barabi Motivation Food Bank na wha ai loa le tele le amatanga le vaiaso. Na tape le tangata le aisa ma wha alea ngai nai a ano manufasi e tusale ma le valu tone. Ma wha alea ngai se tasi o lifi le forklift. Wha alia ie le tele lo na wha anoa noa ma I lo na ia tali tonunga o le alava na whaia ma le mautinoa. O whainga le alofa nei na whai mai ei loa ma le tele le amatanga o le vaiaso wa lava lea. Mai lea taimi wa mai tawina le tele na ua o tangata ua ofo mai alato fesoa soani ma o lea usilia ma le selau wafe tala. Fesoa soani tupe tau o la mai lunga le give a little. O le nei fesoa soani tupe wa mawhai ei neona toe wha wa watu le food bank le tele se ia o I taimi o le kerisimasi. O le food bank le nei o la ofanga I nai le selau I le lua selau a inga I vaiaso te itasi. O lo o whaau popo a inga fe o mia I fale I totonu le atunu. Whaamawina le tusinga I moe silia ma le selau wafe a inga ni usila. O leo lo ono nofo fe o mia I totonu o fale. Po o fale na silia ma le toa lua tangata I totonu le poto e tasi. Le whaitau li ai unu ngā li. Mai le ofisa o whaamaunga. O le tele lava o mafuanga e mafua le taunga tā tele o le soifuanga. Whaape ai mafale wa mawhaio na maua. O ni whaamaunga fo I o loo sawai. E tu sa mali se fulu pasene o ainga o loo nofo wha omi o mia. O le ai au mau inu e iai maangele ma o tahu. O Gesben le e mau alunga I lava le whaatu langana le e silia mali se fulu tesi lima pasene whaatu aso soo atu wai au kilani le lona lua e lalo mai o le iwa pasene. Tolo se lau se fulu isi avanoa whainga aluenga le kai inga ora le ua whaelo mai wa mana o e vaea. O le tolu se lau se fulu na tā ua mai ana nafi o le e lalo mai o le tolu se lau luas formalitasi na mua e whaelo mai. I le masino se tema ma o loo au fiele fast fulu ono avanoa whainga aluenga. E le o ngā lue a ina e nisi le taimi nei. O le whainu mera wa tā ua mai wa au sia nei le lima se lau wha se fulu ngā aluenga vaea. Ale ka inga ora I le nei tausanga. O le vaea wa toe fuafua, o le unga leo le toe whaatu langana o le housing delivery system, leo wa tuu whaatasi e nisi o vaenga ma e amata aloa ia mai le amatanga o Februari le 2.5, le whainga fo ua iai nei. O se fuafuanga o whaimaiai ma le Public Service Association le pisa a, ua atili le mauti noa I nei le luma na I o whale o le malo maleanga I luma. Matala muli, o loo tu maule te o le toa tele o tangata Rotorua. Ia awana I toe wha au popo le isi tausanga I whaiei kona karate ma le malo. Lea e wha o ngā iona whaletali malo e fitu mo emergency housing. O le watolu a sosa o wha ilko mesina tuku to atasi a David Hill le wha alongolongo I fina ngalo wha aalia o tangata Rotorua. O le toa tele o tangata Rotorua e ala ona le ai. Ona o le tele o le a fiango I lātou mai tangata na ia avatu eno nofo I whaletali malo na ia wha o ngāi. Mai le selau fitus fu maleono na whaali fina ngalo e na o le toa tasi o lo o ia langolangoina le wha wau pe o le nei kona karate I Rotorua. Ona o lona manatu wa lofa I tangata o lo o moomia le fesoa soani. O tangata na ia maa ua le fesoa soani ta walatu emergency housing. O le toa tele o le wano nofo I paka, maisi nofo anga ona ua le ai ni fale. O ta atia nei le whaai unga le komisina wha moe e maa ua maisa Natalia le itale kirisimasi. Whaai watu ai tā lalo Radio Samoa, manuia le nei tae au.